Naciano. Downloaded the vibe straight out of Makassar, Rio. The shopping corridor, you know these trackers pagano. So raise your fist up, put your hate down and salam fuego. Guess what? Rose Rockalinta representing K-Town. Getting really funk now, let me do the breakdown. How many people with the reggaeton mix? Pop, pop, shove it with the #1 hit. Pujana yang menjelajah benua dengan irama modern Nusantara reggaeton Malaysia. We overcome all them boundaries, breaking them walls. Rock a mic from Malaysia to Japan and all. Reggaeton dari tepi Puerto Rico. Bailamos hoy mi gente con mi ritmo. Ini seperti fenomena kolaborasi bangsa-bangsa. Putar reggae Indonesia. Ras Muhammad in your area. Extra, ordinarinya kami datang dengan selesa berbeza dari biasa. Walau berbeza rupa, adat dan samugama. Inilah cara gabungan satu rasa. Perkasa, berbisa, panas dan membara. Sedosin pop Javed, kita dan bersama. Kasih pica, ini bikin panas bukannya belasa. Ribut berapi, lidah serasi. Pedas sambal bak datang, wasabi rentak. Lenggok irama terletak, hentak. Lantainya meretak, sutera songket. Salsangan joget, tengoklah sikit. Mana yang boleh berkampung berdozen, melambung antero, bunyinya melantun ke jantung. Reggaeton dari tepi Puerto Rico. Bailamos hoy mi gente con mi ritmo. Ini seperti fenomena kolaborasi bangsa-bangsa. Putar reggae Indonesia. Ras Muhammad in your area. No matter where you are, this is where we belong. Bima semua datang nila. Stand up, rock with one nation strong. Bima lain tak mana. No matter where you are, this is where we belong. Bima semua datang nila. Stand up, rock with one nation strong. Reggaeton dari tepi Puerto Rico. Bailamos hoy mi gente con mi ritmo. Ini seperti fenomena kolaborasi bangsa-bangsa. Putar reggae Indonesia. Ras Muhammad in your area. Yes, it's an international connection. KL to J-Sound. Boricua. Ras Muhammad, Pop Summit, K-Town Clan. One.